Jang thukar thang pon atrak kachingkoi. Sani rongpia chor kalitang onima tok bipia phan ingnama ingnar apran armuden. Selonijan rasiti so hawar network ke memiajo rat kisum. Karbeng nonglai fabirta ke lara ton phanseta minilihin pen cardom bajiriglo cardom. Pinya birtang ton pen arjuik tha. Piniaru ni phai trogar ni ada por phai ke ba por malom dilai police station angkang dilai Sarihajan road 0 point along petrol jang thukar thang pona truck tovar along ki parpan pera jog ghonta ke thoman bag pupu tovar cheleng pon long le detlo ki thek dun long atung penang ke tham pon ke labang so truck ke pachat pena jog si kaching koi ta hai puta nang pachini Haladak asor Mongol Singh teron pen nangke pachini pon ke labang so towar adu ke wa joini pen penangan kachingkoi thek pon long lo lapen kachingkoi pen apran ke dam nang atum ta du ulo la silabang so din department atum pakengra selama sonte mesenji puta pachini pon thu kedam tang ahuta accident ulo la so dim hedi bike pen cheng lok ka tang lo dampar ha koi lo apen la egani la ha ka chong koi pen ta ki thi dun ta bang thom me dolo da la non hele hai non hello ase ani silom heta bike la thi pi ro ha dai ta lo se thi de pat tong yo hai ta chakan hi non la ta tani ta aleng chalo ki ke chalo apen pu hina rock thura pakai muncul dapat putar atau mata kita ini hang le. Tong sekot pen kachingkoi adi malong an dilai police tapen fire brigade atum palidun si kaptu kawya sai chipari deng pon lo. Dilai pen bijoy rongpi karbeng nonglai. Piniaru ni bhai trogar ni jangkar Bangalore lo Rongkhang MSC constituency Wathar Langso police station kaparlo dongkamukam forest range arlo dolonia hawaralo Sani rongpia chor kalitang onimatok bibia phan ingnama ingnar apran armude Piniaru achiklo ni bhai trogar ni dolonia hawaralong ingnama ingnar katang na kaphirno penajok pini por phai kre isira chiti mapor malom kalitang onimatok bipi ningkang thomkebra pho phan apran enkang detlo Haladagara ratum penang ke thandun ke kalitang onimatok bipia phan ingnama ingnar apran karmur ahud onimatok bipia sopo chiklojon troga phan chibuking ahud si apran endedlo halapu kalitang onimatok bipia sopo chiklojon troga phan setami areng ame ahu paso ponlo bon setami oso bangke jogdun prodlo pusi raratum pen nang thandun Pinin jangkar Bangalore lo dak Rongkhang MSC constituency lo mate Wathar Langso police station kapar lo dak dongkamukam first range lo dak lason se pini dak dulu ni hawar lo pason se pinamina katang na ka phirno pen jok dak lo pason si munita pran enkang de lo pason si bertalong ben homri pen dak bang lo lasin ladak ahok no pini ladak ai krisi rachiti ma por anar lo adang itu ingnar bang alang itu kon riapen menang grangsi kem direct sinang ke ete laki phu gudo bang ke usu pensi atar bak pensi ki polo la bahai ni bang ta ingnar porum sila pusila tum khilaf pun wala ingnar bang lasi lasto put ha bage ko akupai kimi jitu uso bang ta au sport ke dolo ke ngalong dia sport ke dolo sta uso bang ke non ma ke du atlan apia bang si dam jilo ala bang ne phan tekang lo u bang ingnar ke hung puma amane hopan halda nikor tehan damai lang puma uso sarbak lo ama udam jilo anung peng ke bang thekdung le dat ingna api nira thordun lo ama pikulo la ho puma lang dun ama hada si bahinda ponglong rio so penagat me amane bang ke au so phanta la pu humdam lo apa phanta humdam lo ama puma arleng ta veda ama pupu ke hangan ma pupu da kian si arleng tumta memang ajar lo
Lapusona kisung ke phuahut kalitang onimatok bipia hemalong MP Horen Singh besetami palidunsi rat atumalong pen chingki chethan tekang. Kalitang onimatok bipia hem tong sikot pen halapu vothalang so police atum la pen halapu dongkamakam forest range atum pen setami adimaklong along an palidamsi aron ateng pen kaddo kabe claim tampon pubusi pherangkya thengno along nang pachini duntu. Non itum hadi itum itu forest criteria le pen forest procedure teng an bangani itum da claim pang po jitu laan po bangani itum itu guideline lang ito kateng on case payment itum 5,000 non tekang po ani de tapi ada bangke procedure bangke compensation kado bangke itum dokumen kime bay data itu he laban itu kali pon po tapi la government long pele po hala so an ma ateng besi bang compensation bang sokal pen bang people de an ngali laban chiun de dal he Doloni hawaralong lason si anikan wang setami ingnam a ingnar pen munit ahem ki pri lapen munit apran ki en laso puthak ning kang samsialam pinnang an chepaklang ponlo KSA tumpen setami kalitang onimatok BP apran ke dam nang joya puthak Karbianglong Autonomous Council penta rapona sonte mesenji pusi kachuning rialam thepen pherangkya thengnolong chepaklang pon la sintum karblo charli asong pen athi pialam kachuning rikang tung ma lapolo hitum Karbianglong Autonomous Council ma tim Karbianglong atum pustame alang itum phan kirabji aphan se itum ahin peke chuning rilo athe alang itum non la abang phi apran kadam bang phi pustame madela rong pihe masor pustame alang itum kabe tektik lang tum kabe tektik pen la non la so agotona long sama oso tame bihek cyclone truck also sitame aking sakpon oilo asialang sitame ki so ke laing phan same atum aja kong ave si Karbianglong Autonomous Council la phana ke theding to tum karblo charli asong pen kachini dun bangke government pen akera bangke prabjin gipi phan sin tum karblo charli asong pen ching ro dongkamukam pen wiki be Karbianglong live Bokajan subdivision angkang lakhain ko rapli Deopani MSC constituency arlo Silonejan Rasi Tiso arong hawar network ke mimidet pena jok penang akisung chingtang nang lopusi birta riponlong birta kelong pona tengke Silonejan pen chuki hola ka cheleng atowar Mission English School malompen chenglo koilamati an la soda kedo rong ingkoi susia radatum ajir ding klui penta mobile network ki mimi pensi kai kita kisung pensi donang lopusi pachini pon Apang si Karbianglong live kilang naman kardom pa zero non nili gido ke lakhain ko rapli Deopani MSC constituency angkang Silonijan Rasi Tiso arong along lo ladak nili tu birta kelong pen kahumri pen Karbianglong live kilang tumpan ke pachini kang tung lahan lo je la so hawar along ajir ki dingklui pen network tower mimi po birta ni tum long lo lasi la so hawar aphan prabjin pen dak local MSC lapen EM tado EM Mukund Mohonto lapen MSC ke Sorbon Telangalo alang litum prabjin ben bor idunra labangso network tower la so hawar phan sik pidunson ne messenger pusi nilitum han pachini athema non akai la ke network net internet akai aposi lahai hoi net bang kenang sort athema smartphone pen tablet pen computer pen lang pen nang parstame laptop pen ahui pen stame non lom ke la online ason kacharli kapurhi la pason akai pinak Digital India Kai Anparta 4G 5G Kai ahut anta la so hawar Jasemet Rasi Tisorong hawar kai keta network ke mimi pensi ke donang penajok sung piglopusi thandon athe non malom ke smartphone tablet laptop lapen computer hai hui anta network do vek nangji lapen non malom ke online class exam hai hui anta kacharli ke tok donatum do ko kaninge pon thu kang tung dak nil tumarong ason thot along apek ta kisung do ta non nil tumarong mata non kisung bangkela network ka bi internet facilities bang enulong le lasi lang song do tum hanta chuning ri dak internet facilities bang prabjin ben nang pi sonte amsu se dak nil tumarong
sing ta chingthur pon pu basi ning chi thela La pusona kaya ho jong si network meme pulotang te thangta alia bidera son manden. La si em mukut mahanta MSc Sharban Telenga atum la hai alam RDP pon raprap jinpen kemesen mobile network tower pangni pipona sonti mesenji pusi pachini duntu. Athema la so hawar penlo non hejong jangmini phaing kora trokarni APSC sarlang along Bokajan subdivision ang kangpen ki undun Philipson disositami chipa undun lo. La son taxi karbiang no alokedo ki ongdung ki hek kiri do bontala puson net ka bepenta penangan kipap hidunang kok dolo Bokajan pananan terang Karbiang Long Live Kedamtang bosik ni phai por ni sarsing teron langkung habe Memorial Town Hall along rongpi chingrumamai padoponsi Karbiang Long arlo kedoan arong pia tumta chetong dun perpensi katalon padopon Lason si mithangkur hijanang bong kachichini nederajok korte muti ingjir anta chehilo bomlo lasikur hijan kachichini akenang sot lapen mithangakur keplang ki phi kachichini akenang sot pupen rongpi chingrungpu kedamtang aning kanpen pangcheng ponsi aruni phai pho arni sarsing teron langkung habe Memorial Town Hall along rongpi chingrumamai ingdeng hini mesen pen pachun pon ingdeng hini rongpi chingrumamai along manpeng kedua tuma phan karchu asai dengpon Lapen rongpia kuralong kewang jilang arni kupipi asaisi ke klem ponjima laswa phutak setami chethan chimun padupon pusi sarsing rongpi lapen abarim MP join to rongpia tumpen ningjepon rongpi lokhum kiplang ki phi kadu kabe phurkimo lahai opuson se kirim nang jima kangchap nang jima laswa phutak chingwailo an se ke pangtang nahi ko son malhai chingwailo pe laswa logor abangke kadu kabe la rompia kur ke chingrum pen rompia kur ke planga logot ma karbia khe a phurkimo pen changlok karbia khe ajutang tarbi jutang karbia khe ajubat karbia khe a phurkimo ta pangtanga phana bangke chingwai pon lo bon bang ilitum bang lasobang mane khailong hamphang along isi chaos a society mane ilitum bang utta pulta do ko ji ade putung go bangke ilitum karbia khai to bangke charkan long le ilitum jahang tab long le polam do lasi laso putha pen non ilitu ka dogwe karbia tumta amena bena kurpen bang ke plange phi ga do we pine ke chingrum amai bang jibi bom lo bang jetali bom lo Bangso rongpi chingrumamai along kapatir pipon lake sarsing rongpi akas rongpi chondrosing rongpi atum pendanglok pinangan arongpi atum cherab dunsi rongpi chingrumamai mesen pen mai pajutpon News report Karbiang Long Live India det nihang nire bahabaralong meiti atum ST ki hanga phuthak kuki naga pendanglok inglong aswa khe atum ke kham kheduna jok Manipur state along so luk soda mongwe japon lo bangso kacharbo pena jok Manipur state along abangke ami hitok mon anpin lo bangso kacharbo phuthak monsam ke pathirji aphanpura state sarkar pen central sarkar hinpen sai dengpon lo Monsam ke pathir ponje phanpura Raikom sai hi pendanglok armu oksudoan Manipur atok anu along anta patonlo lapen ke chonlo pulote heli pen ki abji aphan anta governor pen hukum piponlo La so teng pen pini Manipur DGP P Dongal pen kaningje polatengke state adang pialong so luk soda among via bangke asap ingsamu chotlo athema Raikom sai hi pendanglo armu okso state adang pialong keton kelang pasik pikanlo Bangso hut komania bang phujong si bangso kachar bolong asab ba kachirab dun dokok pulote latuma phana bangke soluk sodak pen adaireng enpon bobusi Manipur DGP P Dongal pen ningjepon हालात यह है कि पहले इसके 2-3 दिन पहले स्थिति बहुत खराब था लेकिन अभी धीरे धीरे पहले से बहुत अच्छा हो गया है इतना सारे फोर्सेस आ रहा है और फोर्सेस भी तरह तरह के हैं जैसे CRPF हुए BSF हुए तो इसके अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए तो हमने भी स्टेट में इसका ऑर्डर निकाल के अपना सिक्योरिटी एडवाइज़र एक नॉमिनेट किया है Manipur state along Monsam ke pathir ponje phanpura non amat Imphal pen kaprek a district along Bangsuri Troxy ar mok so atuma phan ke ton kelanga sai padeng ponlo
Halapu Manipur Security Advisor Kuldip Singh Penkaning Jepon atengke Manipur long kedam tang ni thomang bong khei hijanang bong pinnang an kachar boy hiring tang pik anlo lapen aja hagalong abangke apran kedam nang setami dulu bang suang bong Manipur administration hin penili tum pennang an akerap longlo laso tingsi central hin pen ni tuma phan ki ongdung armu okso longlo pusi ning Jepon मणिपुर में एक तरह का वायलेंस हुआ है और उस वायलेंस के तहत करीब पिछले 3 दिनों से बहुत सारी जगहों पर वायलेंस हुआ है। वायलेंस में कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है और कुछ एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं उसके लिए। और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है जो भी संभव है फोर्सेस को। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत सारी फोर्सेस मिली हैं, उन सारी फोर्सेस को मिला करके करीब 23 लोकेशंस पर जो लोकेशंस हैं वो मैं पुलिस स्टेशन को बताना चाहता हूँ और उन पुलिस स्टेशंस में 23 लोकेशंस पे CAPF द्वारा मैन किया जा रहा है। उनके साथ मणिपुर के भी फोर्स है और IRB की भी फोर्स है। ये लोगों के साथ में वहाँ मणिपुर पुलिस के ऑफिसर्स भी हैं और ऐसी जगहों पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है। News Report Karbi Anglong Live Pini Prime Time Abirta Kila Ponsi Kantonik Long